Luka ta enyilia. Nyɔnu aɖewo dze Yesu yome le eƒe dɔwɔwɔ me. Le esia megbe la, Yesu kplɔ eƒe nusrɔ̃la 12 ɖe asi, eye wòde asi tsatsa me le du kple kɔƒe siwo le Galilea nutowo me. La me nɔ gbeƒã ɖem mawufiaɖuƒe ŋunya nyui la. Nyɔnu aɖe si me wònya gbɔgbɔ vɔ̃wo le kple siwo ŋu wòda gbe le la kplɔ wo ɖo. Wo dometɔ aɖewoe nye Maria Magdalatɔ, ame si me wònya gbɔgbɔ vɔ̃ 7 le, Yohana, Kuza srɔ̃. Kuza sia nye Fia Herod ƒe fiasã blibua dzikpɔla. Susana kple ame bubu geɖe siwo tsɔ woawo ŋutɔ ƒe ga kple nuɖuɖu nɔ Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzi kpɔmii. Lododo tso nuku la ŋu. Gbe ɖeka esi ame geɖe gaƒoƒu ɖe Yesu ŋu be yewoase eƒe nyawo, eye bubuwo hã ganɔ mɔ dzi gbɔna tso du bubuwo me la, edo lo sia na wo be agbledela aɖe yi eƒe agble me be yeaƒã nuku. Esi wònɔ nukuawo wum la, ɖewo ge ɖe mɔƒome, eye amewo va zɔ wo dzi. Xeviwo hã va fɔ wo mi. Nuku aɖewo hã ge ɖe kpenyigba dzi. Nuku siawo de asi memie me, gake wova yrɔ, elabena woƒe kewo mete ŋu yi tome ʋĩi, afi si woakpɔ tsi le o. Bubuwo ge ɖe ŋugbewo me, eye womie kple ŋuawo, gake ŋuawo va vu tsyɔ wo dzi, eye wotsrɔ̃. Nuku bubuawo ya ge ɖe anyigba nyui dzi, ale wotsi, tse ku 400 wu esi agbledela la wu. Esi wògblɔ ŋutinya sia vɔ la, egblɔ be, ame si to senu li na la nesee. Eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ be wòaɖe lododo la gɔme na yewo. Ke egblɔ na wo be, miawo la, wona nunya mi be miase mawufiaɖuƒe la ƒe nu ɣaɣlawo gɔme. Ke hena ame bubuwo la, meƒoa nu na wo le lododo me ale be, ne wokpɔ nu la, womadze si o. Ne wose nu hã la, womase egɔme o. Lododo tso nuku la ƒe gɔmeɖeɖe. Yesu gblɔ na wo be, lododo la gɔme nye esi. Nuku lae nye Mawu ƒe nya si wòtsɔ vɛ na amegbetɔwo. Mɔƒome afi si nuku aɖewo ge ɖo lae nye ame siwo ƒe dziwo ku atri. Ame siawo ƒomevi sia Mawu ƒe nya, gake Abosam vana, eye wòɖia nya la le woƒe dzi me, ale be wometia ŋu xɔa edzi sena be woakpɔ ɖeɖe o. Esiwo ge ɖe kpenyigba dzi lae nye ame siwo ne wose nya la, woxɔnɛ kple dzidzɔ, gake metua ke ɖe woƒe dziwo me be woatsi o. Woxɔna sena ɣeyiɣi aɖe, ke le tetekpɔ ƒe ɣeyiɣiwo me la, wogbɔdzɔna. Nuku si ge ɖe ŋu me lae nye ame siwo sia mawunya, eye woxɔnɛ sena, gake agbe sia me ƒe fuɖenamewo, kesinɔnuwo, aglotutu, dzidzɔkpɔkpɔwo kple ŋutilã ƒe dzidzɔdonunamewo vuna tsyɔ nya la dzi le woƒe dziwo me, ale be wometsi aku ɖina o. Ke anyigba nyui lae nye ame siwo se nya la kple dzi nyui si dza, eye wolé eme ɖe asi sesĩe, ale wotsi aku le dzigbɔɖi me. Lododo tso akaɖi si le afia nu te la ŋu. Ɣe bubu yi la, Yesu bia ameawo be, ame kae se kpɔ be ame aɖe si akaɖi eye wòtsɔ nu tsyɔ edzi be magaklẽ o? Gbeɖe, akaɖi la, akaɖiti dzie wodanɛ ɖo be wòaklẽ be amewo nakpɔ nu. Esia fia be, gbe ɖeka la, woahe nu sia nu si le amewo ƒe dzime la ɖe
gaglagbe be ame sia ame nakpɔ. Le esia ta mikpɔ nyui le nu siwo miesena la ŋu, elabena ame si si nu le la, eyae woagana nui, eye ame si si nu mele o la, woaxɔ esi wòbu be ele esi hã la le esi. Yesu dada kple nɔvia ŋutsuwo. Gbe ɖeka Yesu nɔviawo kple dadawo va be yewoakpɔe ɖa. Amewo sɔgbɔ ale gbegbe be dada kple nɔviawo mete ŋu te ɖe eŋu o. Ame aɖe va gblɔ na Yesu be dada kple nɔviawo le edim be yewoakpɔ. Esi Yesu se be ye dada kple ye nɔviwo le xexe le ye dim la, egblɔ be danye kple nɔvinyewoe nye ame siwo katã sia mawunya la, eye wowɔna ɖe edzi hã. Yesu tsi ahom le ƒu dzi. Gbe bubu gbe esi eya kple eƒe nusrɔ̃lawo nɔ ʋu aɖe me le ƒua dzi la, Yesu bia tso nusrɔ̃lawo si be woaku ʋua ayi ƒua ƒe go evelia dzi. Esi wonɔ ʋua me le ƒua dzi yina la, Yesu do alɔ̃. Le ɣeyiɣi sia me la, ahom tu, eye ƒutsotsowo ge ɖe ʋu la me, eye woƒe agbe ɖo xaxa gã aɖe me. Nusrɔ̃lawo ɖe abla va Yesu gbɔ, heʋuʋui, eye wònyɔ. Wogblɔ nɛ be, Aƒetɔ, Aƒetɔ, míele nyɔnyrɔm. Ale Yesu fɔ, eye wòblu ɖe ahom la ta. Enumake ɖoɖoe gã aɖe zi, eye ahom la dzudzɔ. Ya la kple ƒutsotsoawo dze kɔ anyi kpoo. Azɔ ebia eƒe nusrɔ̃lawo be, afi ka miaƒe xɔse le? Wo katã ƒe mo wɔ yaa, eye vɔvɔ̃ le wo. Ɖeko wobia wo nɔewo be, ame kae nye esia, be ya kple ƒutsotso gɔ̃ hã ɖoa toe? Yesu da gbe le Gadaratɔ, gbɔgbɔ vɔ̃tɔ aɖe ŋu. Wova ɖi go ɖe Gadaratɔ ƒe anyigba si le Galilea ƒua godo la dzi. Esi wonɔ go dom tso ʋua me ko la, ŋutsu aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃wo le, eye megado awu kpɔ o la, si du tso Gadara dua me va kpe Yesu. Nɔƒe aɖeke mele ame sia si abe aƒe me ene o. Agado siwo me woɖi ame kukuwo ɖo la me wòmlɔna. Esi wòkpɔ Yesu teti ko la, etsɔ eɖokui xlã ɖe anyigba le eŋgɔ henɔ ɣli dom be, nu ka dim nèle le gbɔnye? Wò Yesu, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la ƒe Vi. Meɖe kuku na wò, mègawɔ funyafunyam o. Egblɔ nya sia, elabena Yesu de asi gbɔgbɔ vɔ̃ la nyanya me le eme xoxo. Gbɔgbɔ vɔ̃ sia xɔa amea me ale gbegbe be, ne woblẽ kple kɔsɔkɔsɔwo gɔ̃ hã la, etsɔa kɔsɔkɔsɔa bɔbɔe hesina ɖoa gbe. Yesu bia gbɔgbɔ vɔ̃a be, ŋkɔ wò ɖe? Eɖo eŋu be, ŋkɔnye nye Legio, elabena gbɔgbɔ vɔ̃ geɖewo yi eme. Gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖe kuku na Yesu vevie be meganya yewo de do globo si seɖoƒe meli na o la me o. Aƒehawo ƒe ha gã aɖe nɔ nu ɖum le to si te ɖe wo ŋu la kɔgo ɣeyiɣi siawo me, eye gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖe kuku na Yesu be nena yewoayi aɖage ɖe wo me. Ale Yesu na mɔ wo. Gbɔgbɔ vɔ̃awo do go le amea me yi ɖage ɖe haawo me. Enumake haawo katã ƒu du sesĩe tso toa kɔgo yi ɖadze ƒu me doo heno tsi ku. Esi hakplɔlawo kpɔ nu siwo dzɔ la, wolé du tsɔ sesĩe tuta duwo kple kɔƒe siwo te ɖe afi ma ŋu la me. Eye esi wonɔ yiyim la, wonɔ nu siwo dzɔ la gblɔm na amewo. Eteƒe medidi o la, ameha gã aɖe va do be yewoakpɔ nu kple yewo ŋutɔ ƒe ŋkuwo. Wokpɔ ame si me gbɔgbɔ vɔ̃awo nɔ la kpɔ. Eƒe mo kɔ, eye wòdo awu henɔ anyi ɖe Yesu ƒe afɔ nu kpoo.
Esia wɔe be vɔvɔ gã aɖe ɖo ameawo katã. Ame siwo kpɔ ale si Yesu da gbe le gbɔgbɔ vɔ̃tɔ la ŋui la, gblɔe na wo tɔwo bubuawo. Ale Gadaratɔwo ƒe nutometɔwo katã ɖe kuku na Yesu be wòadzo le yewo gbɔ kpoo, elabena vɔvɔ̃ lé wo. Ke Yesu ge ɖe ʋua me hedzo le afi ma. Hafi wòadzo la, ame si me wonya gbɔgbɔ vɔ̃awo le la ɖe kuku nɛ vevie be yeayi kplii. Ke Yesu gbe gblɔ nɛ be, trɔ nàyi wo ƒometɔwo gbɔ, eye nàgblɔ nu gã si Mawu wɔ na wò la na wo. Ale ŋutsu sia dze mɔ nɔ tsatsam le dua me henɔ nukunu gã si Yesu wɔ la gblɔm na ameawo. Yairo vinyɔnu la kple nyɔnu sisidɔléla la. Ke esi Yesu trɔ va la, ameha la xɔe atuu, elabena wonɔ mɔ kpɔm na eƒe vava xoxoxo. Azɔ ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Yairo, si nye Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe dzikpɔlawo dometɔ ɖeka la, va Yesu gbɔ, dze klo ɖe eƒe afɔ nu, heɖe kuku nɛ vevie be nekplɔ ye ɖo yi aƒe me, elabena vinyɔnuvi ɖeka hɔ̃ si le ye si xɔ ƒe 12 la le kudɔ ƒom. Yesu dze eyome enumake, gake ameha la mimii ɖo. Nyɔnu aɖe nɔ afi ma, ame si le ʋusisidɔ lém ƒe 12 sɔŋ, gake ame aɖeke mete ŋu yɔ dɔe o. Nyɔnu sia va te ɖe eŋu le emegbe, eye wòka asi eƒe awu to. Enumake eƒe ʋusisidɔ la tɔ. Ke Yesu trɔ bia be, ame kae ka asi ŋunye? Ame aɖeke melɔ̃ be yee o. Ke Petro gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, ameha la mimi wò ɖo, eye wote ɖe ŋuwò kpokploe. Aleke wɔ nàbia be ame kae ka asi ŋunye? Yesu ɖo ŋu nɛ be, gbeɖe, ame aɖe ɖoe koŋ ka asi ŋunye, elabena ŋusẽ si le menye la ƒe ɖe do le menye. Nyɔnu si wɔ nenem nu sia la kpɔe be nu si yewɔ la le nyanya na Yesu, eya ta etsɔ vɔvɔ̃ kple dzodzo nyanyanya va dze klo ɖe eŋkume hegblɔ nu si ta wòka asi eŋu kple ale si wòkpɔ dɔyɔyɔ enumake la nɛ. Yesu gblɔ nɛ be, vinyɔnu, wò xɔse da gbe le ŋuwò, heyi le ŋutifafa me. Le esime Yesu nɔ nu ƒom na nyɔnu la, ame aɖe tso ƒuƒoƒemegã Yairo ƒe aƒe me va do kple nya sia be via nyɔnuvi sue la ku. Ame dɔdɔa gblɔ na Yairo be, viwò la ku xoxo, eya ta viɖe aɖeke mele eme be nàgaɖe fu na nufiala la o. Esi Yesu se nya si amea tsɔ vɛ la, egblɔ na ɖevia fofo be, megavɔ̃ o, wò ya xɔse ko, ekema viwòa agagbɔ agbe. Esi woɖo aƒea me la, Yesu de se be ame aɖeke nagage ɖe xɔ si me ɖevia le kple ye negbe Petro, Yohanes, Yakobo kple ɖevia fofo kple dadaa ko. Aƒea me ŋutɔ yɔ fũu kple konyifala siwo nɔ avi fam. Yesu gblɔ na wo be, midzudzɔ avia, ɖevia meku o, alɔ̃ ko dɔm wòle. Nya sia ɖi kokoe na ameawo, elabena wonya nyui be ɖevia ku. Azɔ Yesu zɔ ɖe ɖevia dzi le xɔa me, eye wòlé eƒe alɔnu heyɔe gblɔ be, vinye, tsi tsitre. Eye eƒe gbɔgbɔ gagbugbɔ, eye enumake wòtsi tsitre kpla. Yesu gblɔ na ameawo be, mina nanee wòaɖu. Dzidzɔ ɖevia dzilawo ŋutɔ. Ke Yesu de se na wo vevie be womagagblɔ nu si dzɔ la na ame aɖeke o.